ngasi numida wairam phong hiba tongan tongan ba manipuri si phong sing digi maru oiba I pauk sing khonga charaga manipur top channel gi maikei digi myam da share tawzigi han bada khurai haikru makhong the curfew thugai ba miyoi sing na police ki gari thugai kre thaudo dur siena ba nupi mapan yauna miyoi kunthra ga mari fagat kre ngasi ayu Imphal East district ki khurai haikru makhong da miyoi kaya na curfew thugai duna satok chasin tawre haiba pau phang badagi Imphal East district police ki team amana curfew thugai ba miyoi sing control tawna ba sangsin bada mafam adugi miyoi kya na police kangbu da nung na thom duna landarak pada police ki gypsy gari ama mingsel thugai kre loinana police personnel ahumsu nung na pan badagi asu apan nangle police da nung na thomlak pa aduda haktheng na siena bani haiba nupi mapan yauna miyoi kunthra ga mari fagale haide paw sinai ngasi thokiba thaudo asi haukiba July 10 da Imphal East district ki ASPN Hirojina lusingba police team amana khurai haikru makhong area da curfew thugai ba miyoi sing control tawna ba sakhi maduda khangau dana ASP gi gari da miyoi khrana nungna thomjilaktuna landarakhi makhatana thijin humjin bagi thawak sa thaba thaudo aduda siena bani haiba miyoi ani phagat pangam ki suhaidi Pagat laba miyoi ani aduna fongdorak pagi matung ini ASP gi gari da nungna thomjilak pagi thawong aduna miyoi ahum amasu sienai haina masak maming takthuraki adubo hairiba miyoi sing adu lilong amadi khurai haikru makhonggi mafam kya da lotuna laibadagi fagat pangamdana laiki saira sidang ngasi khurai haikru makhong da curfew thugai bagi thapak sathari amadi ASPN Hirojit ki gari da nungna thomjilakpa miyoi khra mafam aduda leire haibigi pau tabadagi Imphal East ki additional ASP Moirang Mayum Bishorjina lusingduna hengang OC Special Commando team amadi Imphal West ki CDO kangbu yauna asoba police team amana khurai haikru makhong na ngasi ayuk pung 3 taba matamna thomjinki mafam adu yoba matamna police na khurai haikru makhong da leiba yum amada ASP Hirojit ki gari da nungna thomjinbada chenabani haiba miyoi ama phagatki adubo miyoi adu police na hek phabaga mafam aduda leiramba miyoi singna mi phare haina koilaw lawbadagi mafam adugi miyam hopsilaktuna police ki maikeida arepa leitna nungna thomjilaktuna landasilakhi police ki maikeidigi miyam gi ihu adu control tonaba tear gas cell amadi smoke bomb singba sijinaduna control tonaba honaki police ta nungna thomjinduna landarak padura Imphal East commando OC gi gypsy gari nungna panduna akai atoi thokpada natana police personnel ahumsu asu opanangki paw sitabadagi khudakta Imphal East ASPN Hirojina district magistrate yauna thaudok thokpamna thomjilakhi makhathana police ta nungna thomjinduna asu opananghan khiba amadi police ki gari thugai khiba duda siena khiba nupi mapan yauna miyoi kunthra ga mari fagatuna hauzik hengang police station da leidi hainasu paw sina makhathana phongdorakli Atopa pawamana MLA Laitrava Bisnupur Kendrabu Chief Minister gi miyeng sangbiyu Praja Singhi Khandana Tokningma matamda MLA famdagi tokhiba miyoibu miyam gi mihut oina thagat pirakano Bisnupur Assembly constituency asi haukiba tamanga sida sakhatpagi mami amata taba udre seira asida praja miyam gi kari sukhandana constituency asigi MLA na MLA famdagi resign tawkhibadagi kendra asi mapi mapa leitaba haibadu oire maduna kendra asigi awat apa sing Chief Minister N Biren miyeng sangbiduna yengsinbiyu loinana miyam gi karisu khandana MLA famdagi resign tawkhiba asigumba miyam gi mihut amuhana Bisnupur gi miyam na thagalaktana ba COVID-19 Relief Committee Bisnupur District Headquarter na press ta thadorak pasirol amana haidi Sirol Asinahai ngasi Bisnupur District ki headquarter da COVID-19 Relief Committee Bisnupur gi oiba mifam ama pangthokre mifam aduda laukhiba warep singi matungina Bisnupur Kendra si Govidas Konthawjamna tam tarurak MLA oina purakpa matam asida sakhatpagi mami amata tabude masigi mayek sengbu khudamdi District Hospital Bisnupur da yengbada yamna laina khangi atopa pawamanamo Combing operation sa thabda miyoi ani lakat kre Imphal East district ki Sagolmang police station ki manungsana si Songlen village ta ainiya da larhulup koki national friend KNFN gi miyoi khrana mafam adugi miyam na namhaduna senkhai thumkhai tobigi thabak sa thare haibigi paw phangbadagi ngasi ayu Imphal East ki police team amana combing operation sa thakre hairi Imphal East District ki ASP Hirojit ki miyeng makhada Imphal East District Police ki additional ASP Roni mayeng bamna lusingduna Special Commando team yauna ngasi ayuk pung ahum makhai taba matamdagi
सी सोंगलेन विलेज की मफम सिंह कोइसिंदुना थमलगा कॉम्बिंग ऑपरेशन चथखी ऑपरेशन अदुदा युम द संगदुना मियोय सिंह मसक खांगदोपगी थबक चथखी मदुदा मसागी सक्ताक से पुथोकप ngamdaba मियोयनी फगलबा मतुंगदा सगोलमांग पुलिस स्टेशन खुसिनखरे हारि पाउसिन हाई कॉम्बिंग ऑपरेशन चथखिबा मरमसी हाइरिबा खुलसिदा KNFN गी कदर खरना खुलगी मियामदा सेनखाई थुमखाई की थबक चथबदा नतना खुलदुदा मणिपुर लेंगाना सकोत थौरांगी थबक पाइखलकपदा नमदुना मखोइगी सेनखाई लौनबो होनरे हाइबा ताबदगी ngasi कॉम्बिंग ऑपरेशन अदु सदखिबनी हाइना पाउसना फोंदोरकली अतोपा पाव मना NACN KYA गी कदर अनि हाटखरे नागालैंड की लरहुलुप अमा ओइरिबा NACN KYA गी कदर अनि ngarang अरुणाचल प्रदेश की तिरप डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी पर्सनल सिंगी खुद थोकनाबदा आइखिद्रे हाइरी नॉर्थ ईस्ट नाउ की पाव की मतुंग इनदी अरुणाचल प्रदेश की तिरप डिस्ट्रिक्ट की मफम खरादा NACN KYA की कदर सिंग लैदुना मिसम मियामदगी नमदुना सेनखाई थुमखाई तबगी थबक चथरे हाइबिगी पाव फंगबदगी असम राइफल्स अमसुम तिरप पुलिस की कंबाइंड फोर्स नंगरांग मफम अदुदा ऑपरेशन चथकी हाइरी ऑपरेशन अदुदा मफम अदुदा लैरंबा NACN KYA की कदर सिंग अदु सरेंडर तौनबा खंगनखि यादबदगी मखा ताना नुमै कपनखि मदुदा कदर अनि नुमैना पांदुना सिखि खरन नंथोक्तुना सेनखि कंबाइंड फोर्स ना मखा ताना थीबुहुमगी थबक चथबदा थौदोक थोकफमदगी MQ सीरीज राइफल अमा M16 राइफल अमा कंट्रीमेट नोंमै अनि 9mm पिस्तोल अमा चाइनीज हैंड ग्रेनेड अमा अमदि नोंमै मरु कया मरु रिकवर तब ngamखि हाइनसु पाउसना मखा ताना फोंदोरकली अतोप पाउ खरनमु कोविड की टीका कापगी सर्टिफिकेट बेंगाली मयेंगना इबा यानिंगदे मणिपुर कोविड वैक्सीन कापख्रबसिंगी सर्टिफिकेट पीबदा इंग्लिश अमदे बेंगाली मयेंगना इदुना पीबदा माइकै कयादगी पेंदबा फोंदोकनरकले हौजिक स्टेट असिगी अहानबा अमदे अनिसुबा डोज की कोविड वैक्सीन कापखिबा मियोयसिंगदा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर न पीरिबा सर्टिफिकेट असिदा अतै स्टेट किदी मसा मसागी लोन इदुना पीरी स्टेट असिगिदी लोलसु निपानसुबा शेड्यूल द चले मयेकसु लैजै अदुबो मिराई बीबीगी मवोंग बेंगाली स्क्रिप्ट सिजिनबा असि यानिंगदे मतांग असिदा लोलबु नुंगसिजबा लुपसिंगना तुमिना लाइसिनबदा अंगको पोई हाइनसु पाउसना फोंदोरकली अतोपा पावमना आसाम सरकार ने स्टेट अदुगी मिया मिजोराम सतनबा खंगनखरे लैरिबसिंग सेक्शननबा हाइखरे आसाम अमदि मिजोराम की बॉर्डर उंखनबा कया लैबदगी इरांग हौरक्तुना नोंगमैना काबलकपदा आसाम पुलिस की मियोय तरुक सिखिबा मिसम यावना मियोय मार्फु की मथकता असोअपन नंगखिबदुगा मरि लैनना केंद्र के होम मिनिस्टर अमित शाहना आसाम अमदि मिजोराम की चीफ मिनिस्टर सिंगना उंखनरिबा अदु अथुबा मतमदा शांति लांगनबा खंगनखिबगा लोइनना बॉर्डर अदुदा CRPF थमदुना अकन मंगाक सेल की थबक चथखरे ओइरकलिबा फिबम अदु येंगलगा आसाम सरकार ने स्टेट अदुगी मियामदा मिजोराम सतनबा अकन मपौताक पिखिबगा लोइनना मिजोराम द लैरिबा आसाम मसासिंगसु मफम अदुदा सेक्शन लैनबा खंगनखरे अमरोमदा म्यांमारदगी मिजोराम फावरगा लागलिबा ट्रक पुनमक्सु आसाम सरकार ना अकन सेक्शन थरंग लौखतुना चेक तौबगी थबक चथखरे मसी ट्रक सिंग अदुदा म्यांमारदगी ड्रग सिंग तत्तना पुशलकपा कया अदु थिंगनबगा मरि लैनना अकन सेक्शन थरंग पैखलिबने हौजिकसु मिजोराम ग लोनबा आसाम की कासार की बॉर्डर उंखनबा कया लैबना मरम ओइदुना बॉर्डर अदुदा CRPF ना हाई अलर्ट ओइना लैखरे हाइना स्पाउसना मखाताना फोंदोरगली लोइसिलकपोइना ngasi मणिपुर की COVID-19 अपडेट म्यामना थमजरगे अमसुम यामनमक लाइबक थिबा हाइबदिनि म्याम ngasi gi numit asi COVID-19 positive oiba miyoi kun ngasi sumnagi pung kun ngamari asida manipur miyoi laikhidre yamnama highest ni myam mi kun ngasi laikhidre bisi adugo ngasi apun boina miyoi positive oigi bisna miyoi sanipan go humdraga mari khakni हाइरिबे मियोय सनिपान गो हुमद्रागा मरी एसे बिष्णुपुरदगी चामगा कुंथ्रागा तरेट संदेलदगी तरागा तरुक सुसामपुरदगी मार्फुगा मरी इम्फाल ईस्टदगी चामगा हुमद्रागा निथोय इम्फाल वेस्टदगी सनिगा यांखैगा हुमदोय जरीबमदगी मरी कक्सिंगदगी हुमद्रागा मंगा कामजोंगदगी अमा कांगपोकपिदगी कुनगा तरेट नोनेदगी तरागा मपन फेरजोलदगी अमा सेनापतिदगी तरागा हुमदोय तमेंगलोंगदगी निपान तेंगनौपालदगी अनि थौबालदगी निफुगु मपन उकुलदगी तरागा हुमदोय अपुन बोयना मियोय सनिपान गो हुमद्रागा मरी अदु अपुन बोयना मियोय लिसिंग तरुका सत्रुका सुनगे हुमद्रागा तरुक टेस्ट तौखिबदा मियोय सनिपान गो हुमद्रागा मरी सि पॉजिटिव ओइबा थेंगनरखिबनी अदु हाइरिबा पुंगफम असिदा मियोय कुन्नि लैखिद्रिबिसि हाइरिबा मियोय कुन्नसि बिष्णुपुरदा हाइएस्ट ओइना मियोय मंगा लैखिदे संदेलदा अमा इम्फाल ईस्ट मंगा इम्फाल वेस्ट मरी जिरीबमदा अमा कामजोंगदा अमा
अमसुंग थौबाल अहुम उखुल पुन मियोय कुन्नी अदुगा कुन्सी थारगा अपुन मोइना मियोय लेखिदबा मियोय मसिंगसी मणिपुरदा मियोय लिसिंग अमगा चौवागा निफुगा मथोय सूरे हाइन सु रिपोर्ट तौरी अदुगा मैम हौजिक ओइनदि पाउक्सु मतांग असे लुसिंजरगे मसुम पथोक्सगी सोखिब लानके बियार्स मैम नंगा पिगनी अनब ई पाउक्सु अपडेट पिजरके मैम ngai मिनके सी हाइन चैनल सिगे मेकेरिगी थामजरी थैंक यू।